Kashitiu Paul shikinong Rome, kalanong kabakat lai. To ay bakamansim baro kan penhapo yaladi hakibor kibahakli. Namaramdan kanu ru kabor limdan ublay. Tiki bor kibadon labu bet yaki do ublay ken. Kumta ken ununuru ubayeng yale persya ya kata kabor. Uyale persya ya kata kajingbu bet kajong ublay. Tikita kibiyang yale kumta kinyo pediang ya kajing penshitom haladehi. Namar kita kinong sunsyar kimlong kajing shirkay ya kajing le babha. Henry ya ki baman. Memonte ban om shepting ya kata kabor. To le te ya kababha. Kumta men yo kajing ya ro naka. Namar uta ulong usyakri ublay kenang ya kaban penbha ya me. Henry lada men le ya kabasniw to sngaw shirkay me. Namar jura le no eiken ya ka watlam. Namar ulong usyakri ublay. Unong penher kapot ken kenang ya kajing penshitom hauta ubale ya kabasniw. Nabakumta kala day ken yapi pan penyapo ya lede. Tang namar kata kajing bitarhi Henry nakabanta kajing ya tip lemro. Namar nakabanta ka nehi pi ay kajanaru. Namar kilong ki syakri ublay ki bayay minot kenang ya gani ka juhi kakam. To ay no hakibri baro ya ka hok jongki. Ka kajna hau bayo ka kajna. Ka krong hau tau bayo ya ka krong. Ka jing sheptiing hau badai banyo ka jing shepti. Ka burom hau badai banyo burom. Piwat kit ram nano nanuru. Henry tang ya ka banya eid parlokhi. Namarutau ba eid ya uway pat ula pendep ken ya ka hukum. Namar kani menom klim, menom penyap, menom tu, menom sakhi lamler, menom ikwa. Lada donru kanu ka way pat ka hukum. Lakup kelum ya ka hakane ka jingong. Hakane ken men eid ya lo paramajan kumbaya lade. Ka jingid kam jutrei ya ka basniw halau paramarjan. Ka jingid namar kata kalong ka jing pendep ya ka hukum. Bad ya kani habangi itu ya ka ya bamenta ladap biang ka por yangi ban kijot na ka bayo thia. Namar menta ka jing penim ka kham hajan yangi ya ka bamenba ngilange. Kamiet kata kalanang dir no shibun te ka sngi kalajan. Namar kata tongin ya bread no yakiti ki jingle jong ka jingdom. Patungin ya king no yaki atiar ka jing shai. Tongin ya yad dale donakor. Kumba ha persya kasni. Om hakijing ya di kiat kenwen bat hakijing ya buan. Om hakijing ya kai kentay bat kibaya nuti jakhlea. Om hakibaya mai bat kabaya pihon. Henry tu kupi ya u Chris Jisu bautrai bat wat sumat sukhe lupa ya kajong kado. Kenang ya kaban penbrai ya kijing kwa baman jongka.